Atorif today na Efu Anansi na Kownu. Anansi na wa meti di abi furu triki. Efu Anansi no ap moni ay prakseri alla soort fasi vaak kona moni. Dan Kownu be ap na baka en oso leti en kamra wa mooi krontobon. En alasma sabi taki krontobon na wa gratis chimbon. Soso na tapsey abi palam. Da bon be fura kronto. Anansi prakseri taki man mi ap moni fanowdu famego do asan disi fu fen moni na Kownu. Da Anansi teka kriboy chinfeng aleren taki yego suku tana tapa bon fu Kownu. Da alam manten fruku you mus sinyi Kownego dede sumai go tron Kownu Anansi go tron Kownu. Alam manten Kowne yera san disi. Ayera sani. Kownu taki samego do Anansi go tron Kownu mego dede Anansi go tron Kownu sana sande sinyi na so atapa bon. Alam manten fayushi Kownu wichi ayera sinyi. Kownu sen wanf den soldatif go kar Anansi. Ma Anansi ben sabi taki adif 3 day Kownu ego sen kare. Da Anansi taigi maku batachi weyere. Ef Kownu sen sukomi taigi tak mesichi. Di astro dati doram manten agona maku ba ataigi maku batachi. Kownu sen kara Anansi. Maku ba luku furu tachi Anansi. Ome wichi lang Anansi sichi. Mama tachi iya ma Kownu aben fanowdu. Da maku batachi. Weda go taigi Kownu tak Anansi sichi. Ade dat herde a singi. Bonu kon verferi. Omen man luku na tapa bon etachi. Sain de ye mekso. A winter waiso. Na gade singi ftaiji Kownu takau godede. Ma Anansi na wa enkri man di kan yep den na ator dati. Kownus dong a prakseri. A sena so dati tacha musko. Luku if Anansi sichi a mus char Anansi kon. Di astro dati doro ataigi makuba san Kownu tachi. Makuba teka astro dati a charengo sortak Anansi sichi. Srodati tachi. We mayu muskona Kownu. Mego chayo inwa waji fu Kownu. Dat na san Anansi bewani. Anansi domren srefi. Awerwan frakat jakti na ching. Dat noso wan konfshi. Di adoro na Kownu. Moro Anansi e beefi. Kownu tachi. Anansi yu sichi ma misen kar yu kong. So antorep saja. If you kan puru asan jimi na inabong da misa jiwon afutong na moni. Anansi tachi mi Kownu. Fame sichi. Fame go puren. Mina man krembong. Luku fami swachi. Kownu tachi. Anansi. Yetan 3 deja. Me bor bunyanjiu meki nyang meki chiskrakti. First day Anansi nyang adif today a opos dong a seke ede. Kownu na den dinimang luku den sitak Anansi chiskrakti. Da frukum manten Anansi yera sinyi. Da dif 3 day Anansi tachi mi Kownu. Peden sande di yu ojimi. Kownu sora Anansi tachi we disi yo chisi na wa aftomoni. Ma yu muspura sanjimi. Gona tapa bon. Tak na gado. Bika alasmat tachi da dis na gado wars koumi. Anansi tachi misa pina. Da Anansi taki mi Kownu. A betre yu mek den lobby chi oli jimi na misching. Den lop oli. Alas Anansi fin futu ala en baka. Anansi krengop chinso na inabong da long saka baka. Atachi mi Kownu. Miereng baka. Kownu tachi Anansi no frede go. Anansi krengo na tapabong. Di Anansi go na tapabong. Anansi luku longtu. Alas may luku sa Anansi du. Anansi open anu galok tu atachi. Mi gado no straf mi Kownu so. Anego gridi fu jimi sapra mismi. We yepeng me beji no straf en so.
Dan Anansi no konanga no wan weri leka pure em chin froiti di aboy ben froit den sani ne anu. Bika sohi awasa boye bari Kownu no oyere. Da Anansi saka kon baka na grond. Da di Anansi saka kon na grond ada tachi Kownu. You must Jimmy sa you promise me. Kownu tachi baka 3 day. You can chisi sami promise you tem no yera stemoro. Anansi tachi abong dati mego lip ji you mi Kownu. Because if you know Jimmy sa you promise dan you verstand tachi astensa sinyi baka. Ade dati Anansi gwe nanga waji baka na oso. Anet dat Kownu no yere noti. Adif tu neti ano yere noti. Adif 3 day Kownu esa yere tachi. If you do sa you tachi dan mi gwe. Des mana Kownu bet napu. Dat de shiwan san freile kwan kouru pego na loktu. Dat so Kownu sena moni ji Anansi. Dat so atori Anansi na Kownu keba.